Sarsion maganu pangkuasani Tuhani, ringgas mahitala o mangidangi Jesusin, ay matandani hita dosa sini Kristusin. Langkah mana heta pada sambilani, ulang mailahi tapatuga kongkorani, aseda kotan hita rajang di Tuhani. Langkah mana heta pada sambilani, ulang mailahi tapatuga kongkorani, aseda kotan hita golusi sarokahi. Sarsion maganu pangkuasani Tuhani, ringgas mahitala o mangidangi Jesusin, ay matandani hita dosa sini Kristusin. Langkah mana heta pada sambilani, ulang mailahi tapatuga kongkorani, aseda kotan hita rajang di Tuhani. Langkah mana heta pada sambilani, ulang mailahi tapatuga kongkorani, aseda potan hita golusi sadokahi. Langkah mana heta pada sambilani, ulang mailahi tapatuga kongkorani, aseda potan hita rajang di Tuhani. Ulang mailahi tapatuga kongkorani, aseda potan hita rajang di